She's not senior. She's just a runaround whaikakala. Baila le whaikakala lea, lawa tinga, angai ngai loa, le mele wa kupu ilonga ainga, oso mai loa au mai. Yoi. There is a reason why she did that. E iai le mafu anga na lei na whai ele whawhine lea, le mea lea. O le oso mai au ia mawhai loa mai long ko lua lau suspend. Yoi. Saiva ai le fia mama. O le mele le mafu anga tonu alea, o le fia mama. Awe ke fia mama. Awe te fia mama mai ile atunu. Langa ua makua kele ma kele o wila. Momoa. Kupeyang avaku ya Samuelu. Ao e. O avaku ya oi kupe faa. Yoi. Ya Samuel. Nga e faa longa sfulu afele. Se fulu afele mele la avaku e kau ya. Kanga ki ambai el faa mkalanga. Pum. Yo solo. Yoi. E ta ina lo wisu e kupe. Yoi. E ka inga lo wisu e kupe. Ole mea foi lale na figure le kalango sa o kwai ole mea foi na kinga so songi akulo wisu e nga mu methamphetamine kupe ia au mai ele ai ma so pisa ka e pisa ina oiro wa mau kai alo ko lu anga le mau alo ko lu e ke le fia mama e o so mai sa le tau ona e au mai ile public forum tau ona tu i tangata e ona le responsibility lea lato te au maia. Oi, le fionga le li komsina, mbale a fionga le li pari. Mio, ole min star na tanga ruenga lo leo. Wa faali maia I low valea. Mel ngalo ke fai kwai, you are not a senior media personnel. Eke valea. Eke valea, le figera. Hale power me ke poko ole fai kala, gossip, fai kala, gossip. Pau ngale me ke poko. Se opu afa pea, you can do something responsible. No way.